Сізде buğdayдың қороздары сізде болады да. Мына жемдік арпа қанша болады? Жемдік арпалар 24-25 болады. Buğdayların тазасы мына қороздары. Buğdayдың тазасы. Sıyırın havasını göster. Sıyırın havasını. Onu şey Оптың бағда барды. Бұл әкәз өзі дағы мұнда тұраға әліке бола тұрған ішті қылады. Әліке майдалап айтты. Еме Макия бұл жақта да тонна жиылып тұрады. Кебек бұл жақта жиылып тұрады тоннасымен. Бұл жақта арпа жиылып тұрады. Бұл әліке российский арпалар екен, мынау қопта. Арпа бүгін келеді тағы. Мынау қаяқтікі бұл, Бішкекке. Урықтық российский. Российский. 60 milyon. At қанша алды әке? 300 алдыңыз ба? Бұл екеуін қанша алдыңыз? 31. Екі 31 бе? Yok 61. 61'den Ушундай деңиздер. Адамдардын бир жолу жүрөгүн сүрбөңүздөр онтип бе? Экөө 61 болуптур. 30.500'den. Эми бүгүнкү чыгарылышка тоюттун бааларын биле элем. Мына чөптөн баштайлы, а? Канча экен баасы? Мына адам азыр алып келип, а? Барды базар көтөрүп атат. 300 сом кем бар? Бул бакча же? Бакча. Шалпая, çöp basıp ketкен шалпая. Yok кайдан алып келдиңиз? Аравандык. Аравандык, 300 сом кем бар. 300 сом кем бар дейт. Жакшы. Мына чөпчү бул эси жокпу дейм да. Мына пая прести билейинчи гана. Престин баасы канча экен? 250 сом, а? Paya press, ha? Paya press'in bağısı 250 сом. Hop. Buldağı şalı bir nesem nele? Sizden mi? Kayak ne geldiniz? Ya bas bilip koylar ha? Ha? Bas bilip koyar hele. Burgon'dan gelgen. Burgon'dan geldi. 250 somdan ba? Kemi var eken. Mal jeybi? Mal jeybi жақсы. Ha? Жақсы. Жақсы ekan. Qayra meni so'radi ғой nega jebek deb. Ya buna boqcha qancha ekan? Boqcha yomon qiymat aytdi. Tortana sen qancha o'tgan. Qarasan. 315? 310dan oparib ber desam buni voy. Oho, qayoqqa dedingiz? Belorka. Belorka olsa biroq ozmaz beretkesda ham bu salarkasida. 300 men aytdim buga. 300'den ber, men özüm portföyden yükleyin de otam. Ha bu 310'dan versen apar veresin de otam. 310 var. Ya onu apar ver ya dostum be. Evet, nima? Ana gel. Belor. Bu satıldı mı? 200'den mi? Satılıp gitti. Buğdayla tort koyayım mı? Ha. Buğdayla bir tort koyun aşını. Ötkende çıktınarlı o. Bağlamaz. Bu mu? Ötkende çıkanınızı gördünüz mü? Evet gördüm. Kanday çıkıptır. Ne? Aleykümselam. Odur hoca. Ha. Niye gördüңөр? Алдыңар, саттың? Aldık. Ne aldыңар? Yaxşı. Yaxşı. Bu kişini bozarga alып жүрүп айландырып чыгасыз бем? Yangi allaga savdoga. Ha. Yangi Oldu. iş boshladi. Bo'ldi. İşler iyi geldi. Hop. Gördünüzler mi? Bu Soндуктан барлык жерде тегиз болгон жакшы. Саман кимден экен? Канча экен баасы экен? Канча? 310 сом. Бул будайдык экен, а? Будайдык. 310 сом. Эң жакшы. Азыр 4 минут болуп калды. Мынау да бак чөбү, адыр чөбү. Ака канча экен чөп? Чөп. Сен аз айтылбайт экен.
Senesi айтылбайт экен. Senesi жок экен. Айтмас сені. Çöp kança eкен aka? 370 сом. 370 сом. Hop. Экспорт. Kança eкен? Sekin suransı. Mına. Bedevi. Adırçı. Kança eкен? 370 сом eкен. Hop. Çöptün bağları tuğanlar. Бұл kança eкен экспорт? Айтпады bağını? Azona eski çöp bağı oldu. Buna çöp kança eкен? Hazır bir yakta bunları gösterdi. Yo mahalle benim turist ayıp koydum. Kontrolda düşüşü de yok. Ne kadar olsun da? Konuşamıyoruz da adam verir. Biraz ottan koşmayın da. Ya mahalle bir sonunda koşuyor. Ayıptı mı? Kanca 30? Kim sattı söz? Şu arzandan buna 230 somga düşüp kaldı buna ki. Bugün internetke çıkıyorsun. Makul bul 230 somga düşüp kaldı. Mına kançaga düşüp kaldı mına çöp? Kaçı? Mına porterdeki. Yegesinden sonra oldu. Ha. 235 şikayet vermeye attı. Hani de yapmışlar. Yaxşı. Tartqan ötkəndəmişin duruş qıldın işi. Tartmaqla keçən ay. Sağ akça gerek etkiyinden tartıp durup demek olup akçalar dedim. Qırsam oca getirdim. Hop tuğanlar bugünkü bazarдағы bağaарды mına şu menен жыйынтыктайлы. Çıgarılışqa. Cem çöp pazar tartып öttüm. Men budaylar koşup keteyin ha. Kança oldu? Kançadan berip aytasiz? 25 doldan mı? 25. Cemdik buday eken ha. Kançadan satıldı bular? 23. 23 satıldı al. 23'ten beri beydir. Berip ayt al. Mına başlayım eken kança oldu? Boşta emekke 17-18 oldu. 17 18. Ötön жақсы екен. Мына уқаланғанын қанша сомдан беріп тұр? 22 сомдан беріп тұр, а? 22 somdan verdim buna o. 22 сомдан беріп тұр. Анеке, қана біздің вести көріп қойылды шошың арасында 89 кило екенбіз да. Мында зимний киімінен 89 кило. Арпа қанша болды? 25. Sivrin olmasını geçti. Sivrin olmasını. Onu şey güzel. Yok abi şunaydı abi. Tapaydık olsun mu? О, ушу эшиктен кирип эле солго бурластардагы мына ушул контейнерлердин асты менен түз кирсеңиздер мына чоң скалат бар туугандар. Ушул скалатта базар ичине караганда көп нерсе арзан болот. Ал эми жем тарттырам десеңиздер эки түрдүү тегермен бар. Мынабысы чөжөлөргө 3 түрдүү кылып чыгарып берет. Ал эми наркысы баштай маканы ошол боюнча майдалап чыгарып берет экен. Ушул жерде сатууга чыккан жемдердин бааларын билейли эми. Мынау тартылган мынау тегерменден чыктыбы же наркыдан чыкты? Наркыдан чыкты, а? Ал эми мардектүүдөн тартканга сизде 3 түрдүү экен, а? Yok o mardekçi bizde koyunca tartılmaydı. Тартылбайбы? Мен ол укаланган маканы бир түрдүү кылып чыгарат, эки түрдүү. Yok ya ben zakaz kılsa belki irigirak neme kılıp taylarga neme kılıp odan bir türlü de çıkады. Mınadan 3 tür taylarga. 3 түрдүү чыгат, а? Boylarga taylarga hem bola öğretçi. Ооба. Буга чейин көрсөтүп кеткенбиз. Эми ушул скалатка келе бересиздер. Дагы номерин калтырып кетем. Мына канча болду да ушул турушта? 23 сом. 23 сом. Kurru göz yani şundan kadar.
өтө жакшы экен, а? Mına arpa, российский Arpa, arpalar. российский. Mına. Bunlar 25 somdan. 25 сом. 25 Kevek Bu buna kevek Kazakistan'ın keveği. Rasatçıda 20 yaşında kevek. канча болот? 22 jarımdan. 22 жарымдан. Ova. Maka өзү 22 сом, а? 22 jarım dedi. Bunlar 22 jarım. 22 жарым. Sizde мынау тегермен өзүңүздө болгондугу үчүн арзаныраак, арзаныраак экен, а? Atak özü neme mekan yaman 23 da dedim. Biz Kevekti канча дедик? kevekte 22 jarımdan 22. Kazakistan'da bunlar 20 yaşında kevekte de bunlar. Арпанын тартылганы ошондо Tatılgan 25 som. 25 сом. Ova. Мынакей, күнжарачы? Güncera bu ikinci sortu. Bu ağalığı safirlarlaşanda ne oldu? Verkisi özü 38 som 40 som oldu. Bu 33 yarım somdan beri aldı. Ашып кетиптир, күнжара. Күнжара өтө көтөрүлүп кетиптир. Мына ушундай. Бул жерде оптум сатылат, оптум алынат туугандар. Кебектин жыйылып турганын көрдүңүздөрбү? Оптум баада бардыгы. Бул акабыз өзү дагы мында тарага турак алыке боло турган ишти кылат. Алыке майдалабайт да. Эми Мака бул жакта дагы тонна жыйылып турат. Кебек бул жакта жыйылып турат тоннасы менен. Бул жакта арпа жыйылып турат. Бул алыке российский арпалар экен, а? Мынау капта. Arpa bugün gelede daha az. Мынау каяктыкы бул? Bu Бишкекти. Berkel'deki uruktuk, российский uruk. Россия. Уруктуктар экен. Анеке. Мына жемдин түрү. Туугандар көрдүңүздөрбү? Өзү сонун жемдер экен да. Кана, жакшы көрүнбөй атабы мынеке. Сонун жемдер экен да. Эми эмне кылам? Мен ушул складтын ээсинин телефон номерин калтырып кетем. Арпа канча эле? Уруктуктар? Uruklar 30 somdan. 30 сомдон. Азыр эле ушул мынеке телефону болгону мына. WhatsApp колдоносузбу? Yok. WhatsApp колдонбойсо, кызыкпайсыз, а? Сиздин телефон номериңизди калтырайбы же арпаны көрсөтөбү? Arpa, ya buna neme bir arpa alamdı. Бар eкен biz çıkar. Сиздин номериңизди айтып коелу, мен анан чыга берейин, а? 72 milyon. 0772 менен 63 63 00 00 01. 01. Ушул номерге байланышып чыгасыздар. Арпа урук, будай урук, мынау кебектер жыйылып турат туугандар. Жүгөрү жыйылып турат бул жакта. Жемдин түрү бар. Тегермендин дагы эки түрү бар мынеке. Бул чөжө жемге ылайык таштырып чыга турган тегермени бар бул жакта. Заказга ылайык баарын кыла берет туугандар. Көрдүңүздөр, биз чөп базарга, улай жем базары дагы кошуп кеттик. Эми жыйынтыктай берели, ушу менен бүгүнкү чыгарылыш болду окшойт. Же мына ортоңку катарга кирелиби? Тайыр ака, мына будай тууралуу маалымат бербейли кичине, басынча. Сизде будайдын короздору сизде болот да. Мына жемдик арпа канча болот? Жемдик арпалар 24-25 болот. Будайлардын тазасы мына короздору. Будайдын тазасы 30 сом. 30 сомдон, а? Уруктук. Уруктук. Мен деген будайлар. Анан Сакканбай будайлар мыналар 25тен ошо 30га чейин да 27лиги бар. Азыр эми күзгү будайлар урук сатылдабы? Урук сатылып атат. Сатылды. Сатылып атат. Сиздин телефон номериңизди атайын, сурагандар бар. Будай тууралуу маалымат алгысы келгендер бар. Ошол номериңизди айтың эми. Менин номерим 78 менен 78 менен 89 19 28. 0778 89 19 28. Ушул номерге байланыша чыгасыздар, мына Тайыр ака тууралуу, будай урук тууралуу, будай тууралуу маалымат алсаңыздар. Только будай менен иш кылат, арпа менен иш кылат. Анча-мунча мына жемдерден кошуп коет кичине. Жүгөрүнүн макет бизде. Ушундай туугандар. Жыйынтыктадык эми.